Bahima yo kutongoza mizaga abatura batugambira oburemezi obu batwire nibarabamu ahabwe ibura ry'amaizi omu bicweka byabo. Enyuma y'embeera y'amaizi mazima embeera ebiire rimbi hakuba obugwire bw'omushijo bwabura buri bwingi munonga bw'amaizi mabi n'abaana bararugana umwe n'okwega kw'abaana kuraba kuce munonga hakuba omwana omugireho kugira ngu ayimuke mu kasheshe afune amaizi gahi kandi amaizi marungi yaratambura distance mpango munonga uza kuranga yareta amaizi kwikamuka n'obwire bwo kuzayishomera bumukwata. Ni fact itwe nk'abatuze tushemerirwe kandi turebere kiri nk'umugisha ugututungire aho kwenyumaho twine cases kushanga nibahamba abana imbaza kutaho kwife shonka teze shayi twahika tureba amisi tugatungira imiryango cases zo kuhamba abana bato zitucizine akutwarende zitetekana zo kushanga abana ne batwarende zitine ahisi balirwe eze shan tureba ngo cases change. Abaturano bajangwa mizaga nigija kubahwera okutambura engendo ningwa barukonere byagana. From the tank we have the distribution network and the intensification network of about 11 kilometers that is radiating all through the 3 villages of Bunoga A, Bunoga B and Nyaburama. So this project is designed to serve up to 2,500 people within these 3 villages of Bunoga A, Bunoga B and Nyaburama. Echwekechi chinemu amaka yihi maganana like 450 households. Amakaga gabiri ngayambwa naikondo nkibiri enkuru munonga beno naikondo ezo zibiri zitari kumara so tukwatagine na water for people bakareta hii miliyoni 3 twareta hii miliyoni 2 ka district aha sente as government eri kutuhereza amizi twena twakwatanisa twakora amizi ga tap agamizi nigaza kuyamba ebyaro 3 Bunoga A, Bunoga B, Nyaburama abantu batunga amizi marungi. Amizaga gombekirwa mugombora ya Buserva kandi gakozwe aba water for people bakwatanise na district ya Kamwenge. Serving abantu n'amazzi for over 10 hours in a day. Abantu wetunakomawo 3 years, 5 years, 10 years, 20 years. Abantu bachafuna amazzi buli kanaku. Sustainability of the water system. Nicho twijiri twempa office ya RDC o commissioning kureba gwe kintu kikiri emiliyoni 5 nina zikoziro umurimo murungi zikukozire mwebare munonga. Ebyare biri mu Bunoga A, Bunoga B na Nyaburama nibyo biri kwija kuganyura mu mizaga kandi miliyoni 500 nizo zikoresiwe okugombeka. Gasha kwa Anthony Atwine.